I pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Danas ćemo snimati, danas ćemo pokazati kako izgledaju strani youtuberi kao devojke. Da, idemo. Prvi youtuber na listi će nam biti, znači, Calfreezy. Da, Calfreezy, znači, kao devojka, na primjer. Pa dobro, ne liči baš na devojku, više liči na sebe, ali dobro. Idemo na drugog. Da. Znači će biti, brate, Kesaj. Šta kažete za Kesaja? Ovo kako izgleda. Pa idemo, recimo, više liči na devojku ovako. Da, tako. Da. I ovaj mini minter. Ovdje su samo strane. Znači, female. Brate, dobro, bio bi lep kad bi bio devojka, ali dobro. Ajde, dobro, ovaj mini minter je prošao. Ostao nam je ovaj Hari sa kanala Road to Show i Zerka. Ajdemo Zerka. Nas mi je malo iskreno, dobro, female. Brale. Pa kad bi bio devojka, verovatno bi bio ružan. A Hari me najviše zanima. Mislim da će on biti najlepši. A meni je do sada na prvo mjesto mini minter. Pa dobro, i on bi bio lep kad bi bio devojka. Ja mislim da smo sve youtubere rekli, da. I ljudi, čekajte, to bi bilo to sve za ovaj video. Ako vam se svidio video, ostavite obavezno like, share, subscribe i komentar. Hajmo da pokušamo na ovom klipu da imamo 5 lajkova, znači 5, znači hoću 5 lajkova. Želim se, ako imate volju, lupite ga, ako nemate, nalaze. I subscribe, da. I sada ćete reći da kopiram uđu, ne. I peace.